Ja sam Dragan Matičević, imam 36 godina. Bavim se slikanjem, ilustracijom i muralima i vlasnik sam obrta Stvor u zadnje 3 godine. Pa proces je takav da nakon što klijent stupi u kontakt sa mnom, tu napravimo dogovore, odrade se skice i nakon nekakve konačne verzije skice se prelazi na konačni rad, konačnu narudžbu, bio to zid, bila to slikovnica, knjiga ili slično. Pa najbitnije je konstantno raditi, znači ne možeš, čak i ljudi koji imaju talenta, taj talent jako malo znači ako čovjek njemu ne pristupi kao i svim drugim poslovima, znači kao i sportu, kao bilo čemu. Što se više s tim baviš, to ćeš više naučiti i jednostavno dovoljno je usporediti sam sebe kad usporedim prije 10 godina i danas, gdje mislim da nisam nimalo napredovao. Kad vidim slike od prije, kad vidim slike sad, vidi se taj napredak koji je čisti rezultat rada, ničeg. Znači, treba pustiti dati nekakav prostor, dati nekakve uvjete, pogotovo tim mlađim ljudima koji možda kod kuće sami rade svašta, međutim ne žele izlaziti s tim van jer smatraju da nemaju istomišljenike. Jednostavno probati te ljude dovesti na jedno mjesto i pustiti da rade.